Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ade Dheeny Suvaalaai Javaabu ge mulinga program kan emme ha belunterina marhaba dannawan. Dheeny Suvaalaai Javaabu mi program ki mi Ramadhaan mahuge hama komme duwa hakwes Ministry of Islamic Affairs un geneste program algomen mi program ge beenumaki tiebe fulunge hippulugo ufede Dheeny ekeki suwal tawge jawab genestinu. එහෙන්කම අලුගොල්මගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් බට්ටන් කුරේ ෆමි වනි තියබේ ෆුරණ අලුගොල්මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ක බෑරි වඩාගෙන සුවාල් කුරේ වෙන ගොත ආ දෙගොතක තියබේ ෆුරණ අලුගොල්මෙන් සුවාල් කුරුම්ගේ ෆුර්සත් මෙවනි හුලවාලේෆා එගොතක SMS zariyan තියබේ ෆුරණ බේනු ෆුලවා සුවාලෙන් අලුගොල්මෙන් ෆොනුවුන් අනගොතක අලුගොල්මෙන් ගුලා එදුහ අලුගොල්මෙන් නායකේ බෑරි වඩාගෙන දෙවා දීනි ඉල්මරින වාහක දක්ක තියබේ ෆුරණ ඔලොම් ෆිලොම් බේනු ෆුලවා කමෙ ඔලොම් ෆිලො ade ama tiebe fulun SMS kurawani haten nuwe den hateren ashen eke mi number ade suwalen hama ikkam gonyam suwal liuwafa SMS kurevumon algomenna suwal ta libemun damin warku irat kurwa tiebe fulun ge suwal ta ka jawab demun gendana algomenna gulam beenu fulwa kam gawani nama nanjesse uma foga haten nuwe den hateren ashen eke mi number SMS kurevima algomen irat kurwa tiebe fulun gulamun gendana adano mi faha kolli fadan alwon me iskame digan kuriya gendani mi program ga magan maksade gotuga tiebe flonge hama hippul go fede eke kantata olon filu adinu irat kurebe hama tiebe flonge swalta libimun da min warakun tiebe flonge swalta kan algo men jawab demun gendana a tiebe flonge swalta ka jawab demo taka algo men na eki ga dini ilmu werin e bayar wada gen devwa mi algo men na eki ga hama tiebe flonge swalta ka jawab dewo mataka egotu algo men na ki miyad bayar wada gen devne asha izzuddin adnan adish asha hasan latif tiebe flonge program marhaba yato ade irad kura miyadu salama masay qurani tiebe flonge suwalta libimunda minbarakun tiebe flonge suwalta ka jawab deveto alon ummid qurani ham tiebe flon fonwa suwalta ka tiebe flon olom fidon beenu fulwa mawlumat ta ham tiebe flon nak mi shehunge faratun olom fidwa deveto adalonam faha kollam beenu fulwa beenumwa kamaki alugomme mihen tiebe flon fonwa fa suwala ka jawab de iruga tiebe flon olom fidon beenu fulwa kamen saaf no wejjekam gowani nama hama alumes tiebe flon saaf no kamaka ki alugomme na suwale fono we mirad kura takrar kom salgomme hama suwalta ka jawab tiebe flon genesten shalom hami belunterin ke farah lifa suwalta ko hama fashani amen hama ginade suwalta libemun dairuga hama ana hama se qur'an viha skina suwalta ka hama jawab genestevet shaham furaton suwal ekotu umati fastolas fassahar we mihonna sarkarun de fassas rufiya e mihonnan egen kuranje haradu nukok ehem mihon erufiya beenun kurmaki konkala kametto bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd ada shakken agonu menge mammeya nota mambe fannaki agonu menge mihunnattaka emihunga haggutar rakkatariko emmun ogatari uma teenuga agonu mecha wajib koraba faakam emme miheka lebe hagge wakin khasako ei hadim enege mammam fange di haggen ekulevigemme ei maawantakama bafawantakama haggu mi agonu menna Allah subhanahu wa ta'ala kurum wajib koraba faakam am yagota mi sarukarun mi fastros fasare fati hunna mi ogatari mugutun bebe ehiteri kan emihegge haggen e hagigatake ehunta haggo emihegge itiraz annati evves emihage mi huzina annati beenu kurumaki kandaligen uddevegen wane kamennu ei agonu mi kiyani man fanna aniyaveri mutere himene kame ya Allah subhanahu wa ta'ala kiridu qur'anuga man fanna dimala uffunu bunan sumata dimveri dalu evre ei kudakameke නම එබ්බද බොඩති කන්තත්ත කුණද මා බොඩේගේ ෆාෆරිකම් බොඩවාන හරාම් වාන එහෙම මෙතනුග අගුණ මෙන්න මිසාලක බොණෆාන තිමන්න කුර්ආන් නෙතනු හෙයේ මන ලිබේ හග්ගේ එම්හම් බේණු කුරුම්ගේ වාහකේ අදි මේ එකමකොස් මීගේ විස්නන් ජෙහෙනි මම්මයා බප්පයකි එමිහම් බලහට්ටන් ජෙහෙපයි එමිහුන්න කුරංජේ kharaden මෙනුවේ එහෙන් kharaden කොග්ග මිසාලක එනගේ බලහට්ටනි එනකී සම්මති දතිමි හෙක්කමුගා වනේ නම ene seba mammege izuna ko ena asasi kantatta e hama yatimi kuda mudabelata mi haves e kujja baligum kurin agon me ben ko tasarrunu fudeni se kujja mudabelata mi ha go kumus meti degotaka e gotaki enege tanawaskan hune mudalun asununaga ena allah taka ekanta koddinu e wargina daruma libigen wa kame kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko faden egegge emme hewegen wa giyaki yatimi kujja ogatero kanta kureve hama egegge emme hewegen wa giyaki emuge mahme fan hogateri ko sama kanta kurevege adi dane bane gotaki agone benge emiha kumsa tanawaskan nemmiha ya
ekujja enewe asasi beenu masane kewma beenu akantatta beenu kur enun gotaka e beenu kurmaki hem kande aligen e mambe fanna detere ihanatiko e mihunna imge hagga ka aragatun ekamo sobun enuna dunya akhiratu ges lawana onnan adi manfaenge lawana vesemuna manfa lawana take agunu megene dariyattaka e allah ardete hurhen nonna dariyaku manfannattaka qura dua manfa dariyattaka qura dua bes ehma mikamattaka e bajhe e kan qura daribar abha e kan allah hazrat maafa tawbawe e mammage haggunu ta manfaage haggu nagagen nuwane ekotaka shama mi den iswala nge talanda den yagin kama ki ganne mi me malumat ke te mi te det kame non ka dekana salama e gota swal dannawala anengeta mi namaz kurairu furatama safa baliknuwa lakudin erun rasula wani farud namatoga mana kurawafa names mudimun ekaman ijaba no devwa rasula mana kurawafa wa mikan alugon menna hudde kurawitaneto bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ade mi alugandalli bifawa maalumat adi kiriti qur'an rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatu galiga balayru aluganda kan no fene sida mi ekam manakurabba fa qur'an ge ayatan wa hadith yata enma rasul sallallahu alaihi wasallam ge bayin irshad ta bohri safheduma mi behegotu ingeta egiteren mi en hadith ga ekalik fan irshad ba mi liyalini minkumul ahlam wannuha teba mi hunge tereng mi balighu buddhi hamaje mi hun tima kale fana emme kariga safuga tibbo tibeshi yeta ehmi mi emme buddhi hamaje emme ilmu wari mi hun tiben jehni emme kariga den egota hama bodati firi hanon emme kariga tibe egota safuga dam jehni den oti ebo hen irshad debba ei anhenunna firi hanon wakin anhenu me firihanu ge fahatuga anhenu safada wa rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kuraba hebe khairu sufufi rijali awwaluha wa sharruha akhiruha firihanu ge safta tereng emme mi mahabegem wani emme kuri safe emme furatam safe ege tereng emme mi ane mi nubawegem wani ege mane ki wahake ki emme madun emmi ane sawab libani emme fahatu safar egota angawani den mi angawani wa khairu sufufi nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha aw kama qala alayhi salatu wassalam ehmi ma anghenungi safta emme rangali wahake ki emme kuri emme fahatu safa emmi den emme kuri safa ki wahake ki emme kuri safa pore ma bodtam vesrangal emme fahatu safa egota algon men safu hadan daskod debba foti rasul sallallahu alaihi wasallam ehme mige terega sida kudakujjege waha kenne den kudakudin egota bala kama vejje algon menna misalaka safuta nufure kama vejje ham kuriga mi ane kuriga bahatta ero emme sida hama imama dimala kashenno bodati mehun emme furatama ilmu warin emme furatama den madum hengos wahake ki defarata medun safada ingos defarata dawaraka den misalaka wahake safuga tan hurejjiya koda kujjakos hama mi betti dan egota hedene ngeta de misalaka enage bappaya ekiga nota belene wedi eka ekiga gosfiya boda rangali ene ekuge kujja horu ei algola هذا ما هو بدأ شيخ حسن له بدار فتام كيت ما نبي صلى الله عليه وسلم حسن وفان وسما جنبي كما يبى أدم ميمونة كليفان ورباعي نماذج كوربي كما سبب دم بتنوغا أورون من بينك ميغا في جهود مرينغ ترين مرينغ بدار فن نيتش أبو حنيف حنفي مذهبوغا إيه تصرف ودي فمسار بالغ ونوان تقولون تصرف ودي فن كوجاغي إمامة وسرانغلو إيه نقروان كيابان يدينو حكم تيجي كم غابانين هنند em hagiyata ki agona men ekudinna lobe jassan mi ekan miskita gendan e baje misa kurin emi hon die kurige foratama die kamuga wani em gi sofuga tibe mi kurin da die bay kuta enon to die tibe hem aslaki mi agona men darin mi kuda kudin miskita nugendium na te mi hon kurian neroma ki kuriga agona men ge adaka den okkame ekam e esfori hem safu fori hem no mo e ves urhen no e
එම කුඩ කුදින් තිබ්බස් මසලන එකම ඉමාම ගාතුක දෙම ෂේඛ් හසන් ලතීෆ් හාකුර ෆදෙන් ඒකිත් මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දීන් දන්න උරුන් දවසේ කුර්ආන් හිද්දසුරේ වරාවරි තගවාවරි මිහු ඒකම සදේ හාකිමයන් දත්තෝ තාම තිබෙනි ඉමාම කොම කම දිමාවස් බුලෝග ලුනසේ ඒක බදලෝග නමාද කුරේ මිහුන් තිබෙන්නේ ඒ ආද ශාම ඉතුරු සවාලෙ මේ අවර නිවාණුක අංහනොන්න රෝද හිෆේනතෝ අවරේක රෝදේක ගුරුමෙන්නේ නව සවරේකි අගුණෙන් එබැයිගේ වාජිබෙක් අගුණෙන් කොම මීහකු මුස්ලිම් අංහනක ව්‍යස් පිරිහනක ව්‍යස් අවර නිවා කුරුමක අගුණමච්ච වාජිබ ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කිරද කුර්ආන වහී කුරවා යද්රිබුන බිඛුමුරින්න අලා ජුයුබින්න මියාත මියති මීහා ගදී අවරාගේ තරේගේ හිමනේ බුරුකාවස් එන්නගේ මයිකි කරවල තකා එච්චේ නවාවා වර බුරුගා එළුමසබ අදී අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කිරද කුර්ආනුගේ අහ්සාබ් සූරතුක قل للمؤمنين من قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين من عليه جلابيبهن يدرين عليهن من جلابيبهن ما نك خليفان ودال باش خليفان أبيام كملون داريدان كملون نش أدي مؤمنان على تكون عنهن يميه جلبا نبا كراش أنك الله سبحانه وتعالى أقول من غير من الدنيا متي مي أورا إكلاك بابا لبي نبا كرمتك قد أنزلنا عليكم لباس يواري سواتكم وريشا الله سبحانه وتعالى الله فيران بابا لبيم ඒතිබාම අවර නිවා කුරමට්ටක එමෙරි විදාලවන ඉන්සානාගේ මාද්දී අවර ඒ හැම ලාසිම් කමක හැම ඒගොත එනගේ හිතුගේ අවර එකම අල්ලාහ් මියාතුගේ මේති බලිබාසු තක්වා zalika khair රංගල තගවාරිකම ලිබාස් ඒ මා හේවකම් බොඩ එක තගවාවරිකම් මා ගුලි ෆොන්නකම එහම අස්ලකි රෝද එමිහා මිසාල බුරුගා මිතා අවන බොඩ ෆාහගවනි මේ අවර නිවානු කුරාම විතරේ මෙතෙන් බුරුගා නාලා මේකම මේ මිගොත මේ බෙලිෆම් යන්න එහෙම වෙගෙන් අවන බොඩ බුරුගාගේ වාං වෙදකි එහෙම බුරුගා නේලියස් එන රෝදේකි වකි හොග වකි මේ රුකුණෙන්ගේ ඒ මිසාලක බයිෆාරහම දිමා නමාදුන කුරා මීහා රෝද හිෆන්ජි හේනතෝ නමාදේක අගුණ මේ ගේන දීනුගේ තඹු අනෙක්ක හොරිහා කම් අලුකම් මා අලුකම්ගේ අසු මා සිකුඩියයි ඒ නමාදුන කුරා මීහා අල්ලාහ් ගබුන කුරවන්නේ වෙස් කම එකමකොස් එන මේ රමදාන් මාසම නමාදුන කුරාති ගස්තුග නමාද අලන්නේ ෆාෆේ පරබ්බඩ ෆාෆේ අනෙක මීහා දීනුම් බේරවන කම එහෙම වෙජ්ජා එනක නැතේ එකලා දුවාලෝ කෙබේ තම නමාද නුකුරාති රෝදෝ කොල්ලේ රෝදේක වරි ෆාරුල්ල එනුක අදානු කොෆියා එනේ ඛියාමත් දොහෙන සුවා කරවෙන් එමෙ එංගේ කෙරි කෝදානකන් ලිබිගම කොම්මේ කුරෝදේ ෆන්ජ අවුන මේගේන උමරුෆාන ඛිලාෆතුක මීහක මස්තුවාච්ච බේ නෂවාන් කියා මීහ එන හොරි මස්තුව පුරතම කොළොග ඒනාතනියන් තිමන්න මේ වර බොඩ බලිය ෆෑම් හේරි තිමන්න දේ කලේෆාන කලේ හලාකො තිමන්න කුඩ කුදිමිති රෝදේශ දේ කලේෆාන කාරිය ජහුන හේරු එබ දුවා හරලුග බස් එංගෙන් මොමරෆාන කුරෙවිකමකි එන තව්සීරු කොෆා එන කාරේ දෙන්නේ තිබා මානේකි අල්ලාහ් හදත තවබාවේ මානේකි රෝද හුන්නාට ති බලිවුම් මෙන්නෝනේ එහෙම අස්ලකි අවුනමෙන් මේ රෝද වෙරිය අවර නිවාන කුරිය කියා මේ රෝද හිපංජේ නේන කි මච්චම් රෝද වාජිබ ශාම ඉතුරු ස්වාමී දරිෆුලුගේ උමරුන් කිතන් ආහාරගතෝ රෝදිය බහට්ටම් වී අදි කුදින්න රෝද ගලෝ කුරන් ජෙහෙනි උමරුන් කියාවරේ මතෝ මේ කුදින් තර්බියත් කුරුමකි ඒ වර මුහිම්මකම අල්ගොන නමාද රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකම අංගවාෆේ බේ නමාද හංග හරුන් කුදින් එරුමෂා අදි දිහා හරුන් මේ නාරකම වෙජ්ජේ අදබ් දීගෙන් වෙස් එරුම හැම ඒගොත මේ සීදා රෝදාගේ වාහක නෙක්කමු ගාවියස් ඉගෙත රෝදාගේ වාහක නෙක්කමු ගාවියස් අල්ගොන මෙන් ජෙහෙන මේ ඒ මේ එෆද වාජිබ් තක කුදින් හානෝ ඉගෙත කුලයිරුස් එහෙම කුජ්ජාය වාහකකි අල්ගොන් මෙන් මේ රාජ්‍යයක වර රංගලු ඉහු සමානුග නුස්සර වර රංගලු ආදෙන් ඔවේ ඒ තුත්තු කුජ්ජාය වාහකකි හැම මේ කාන්දීගෙන් ෆතිහු කාන්දීගෙන් දැන් වාහකකි එන රෝදේ බට්ටයින් දැන් ඒ දේතරයකුන් එන අදි මේ දුවාලු එච්ච දින්කමු ගාවියස් මිසාලක හතර හර ෆස් හර කුදින් ඒගොත වාහකකි කුදින් හේනු මට්ටක මසහෙක් කරවන්නේ මේ බෙලෙන වෙන ඉගෙත මම්මයා බප්පම් ඒ වර රංගල ආදේ හගීගතු කොම්මෙන් වාහකකි ඒ සීදා කුජ්ජා වාහකකි හැම ගදකමුන් රෝදහි හිෆුවා එහෙන් හදා කන්නු අස්ල එකම තර්බියත් දෙම්මලනි ඒ අල්ගොන් මෙන්ගේ මච්චන් ඔය වාජිබකන් කුදින්න විස්නා දිනු මට්ටක එම්විම ඒගොත එකන් ගෙන්දියුම කී ඒ රංගලකම ඉගෙත දැන් එකමක ඒගනගේ මච්ච රෝද වාජිබවානි එන මේ බාලිගු වීම ඉගෙත බාලිගු වීම රෝද වාජිබවානි ඒ හිසාබත් දායරු එන හුන්නන් ජහනි එකල වාහකකි මේ එකම ආදේෆ දැන් බොඩවා වරක හැම එක මේ රෝද දූකොන් නුලා හිෆුවමුන් ගෙන්දානි හැම ඉගෙත එකම මේ හිව්වරු දීගේ එයි ඔන්නානුගතකි
adeham galo kuram mi jehani baligu odi fam parais ituru etching betto hada hammege dawle hama adu polla men agudu megen islam din gol mi ramadan ma roda fardu kurum kurin mi ashura dosfa roda fardu kurum ansariya avattaka kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam fonwa engevi emi hoterege duha rode mecche nuka hurimeko baaki rode hurmasha adi kagen te ituru etchen nuka adi edosor anhen ansari anhenun kurevi kame kuda kudin tuttu kudin emhun kurakame rode tarbiyat ku rodage tarbiyat mane kudin rode henu mattaka e farita kura miskitak gendani gos kudi kule ecche hadafa kudin nadeni o evin hunna ecche hadade kudin etere bandfaagen hujja roegen fiya kaandeni enuni rode baatibban e henu aslu e benge ta maen ekkale edosarwasam tuttu lafatuga mane kujjage baligum kudin hain har umafo emi hun namada amuru kuri faden rode bes petebbi kama enge e tarbiya dinumattaka ehme ei waram muhimmu kame demmege faha kore wagon menna sham itur suwale mi imam miha takbir nonimenis maumumun amal kuram fasha finama namadu batil waneto rangalu gotaki ko bat meharu me namaduga imama kumile binnama ju'ila lima li yutamma bihi hadith gasme imama levuni ene tabaw mattaka eza kabbir fakabena takbiru kiya shaharam bat evves kame nama imama bur iswagen faswagen no ehmeta bayin hadith ta go meti asa waiduga basu misa saida go imam bur kun boilla lafiya kinetwani enek himare gesifa ena sura badu qurbanaka birunu gannani hei ei alwan mege misalaka namaduga yati veriyek goto den otti ehma evves kamegga takbirek go evves kamegga nam imama bur iswagen vesno faswagen vesno em imama takbir ko nimun mafa awon men am evves amalekga iswagen den mod gota ki namadu batil wa kame dimawi misalaka kandelege be fatar ko namadegga ena ko memihege yagin kamuga macca binami kurane faswan rakotten maumuma ebenge muqtadin ebenge timanna faswan rakotten mitedwani ehem vejja evmeri vidami dehaleten ebgetere ebbeki tibene midino hukumtan emiha nege miha de imama kena tedwani eha bode namaduge khushuwatterikam neti anemmiha kandelege ebenge timanna mi faswan ko ehem vejja imama mitedwani enayag ena handanetike mi namadu mi handanetuma mi mituru maduma tamenti datta kurseda kurun halat tamenti ehme ena teduni ma awon men ihalaka ehota engigen awonde engen tedugen nuane deyat namada batil wane kameke eh ahalatu gadati imama annanden hattahiya diukok kurun anegotaki imama hama daswa kamuga wanya digu duwatan nege miha salan dina sesa imam wakibe hala minun ebbe salate ne mi awon megen kitman nabiyya sallallahu alaihi wasallam nikalefan abu hurairah riwa kure hadith muslim hadith asur namadu kunata mandur namadu kamen nikalefan mismendu namaduge kamabben bayil marim boda bure weda gannwani derakwe kurabwa mi mihrabage ademalu lakudigande legila zujadeni kiya be kala adan allah rasula namadu kuruwi hejen wata nama kabe khalefan ebbes kam hadwa kunetun heje vidare khalefan vidanu neke namadu kurebes me hado honete me adok ebbes kam denne kine vi vidalwi khalefan kurebi derakwate e khalefan yagin kama ko menimme detto den vidalwi e khalefan hem vidalwi ma zujadain eh vedalo vi ma den adi abukuru fanas tibbe mamufan egos esseve be kalun kares assawa hu ka dera korna ma da kurabwafa mi emburi wada mukhata qaddam inma ana basharun mislukum fa idha nasitu fadhakkiruni mane ke timan kada ti ban fada insana ke namadu terega hado mene tije kama timan handan koddesh ehme meti awon mene bengeta mi ege mi aslu islam den kuruste mi namaduga handan netije hadama koddum furatama meti ekkaku vigotaki mi namadu kimbisen eluni kulone mi kan kommi ki yarhamakallah sahabi yarhamakallah duha kurima aneka ko allah banane bela namadu horegen tikan kore de ekakone mona bele falama skondo jaham feshi faritana allah subhanahu wa ta'ala mi hukum hafiz ala salawati was salati usta wa qumu lillahi qanitin namadu hamahim henun tium එහෙම ඒගේ නමාදුග අස්ලකි නමාදා මස්ලහත ගුල එවස්වා කිතරසවා දෙන්න තියබා මේක ත කන්තක් කොෆි දැක්කාගෙන නුවාන එහෙම අමලෙග්ග සෙෆ්වස් කමෙග්ග ඉමාමා බුර ඉස්වගෙන නුවාන මේක අදි අලගොන් වෙන්න එහෙන් කම වෙස්සක ෆෙන මිස්කිත කො ඉංගත ජමාත ගොස් දා මීහු තංකොල ෆහුන් ගොස්ස මේ මිසාලක ඉමාමා එද්රකොක් කුරා ෆොම් මෙදනි ගොස්ස මි කුරා කමකි අමිල්ලේ එද්රකොක් කො මේ ඉමාමා යා අරහම කුරන් ඉංගත මේ එග්ගොස් කස් කමුදාන ගොතෙන් දෙත්ත kihetto kamudaniya ehme mi war derakame hagigatu wa ki algonda hiwani olunnu filani enge kudin zoan kudin hama gefaratum bay fahru fenna manzare mi ngeta ehme me kan algon fa kol
shama mi belantere gitur swala kalun dana namaz kurairu nuwata ehemves alukame kurairu ga niyek gannani man Allah kiba kurameta nuni ekalaange kiba kurameta nuni Allah kurameta nuwata rangalu gotaki ko bato den mi niyek gatumuga rangalu gotte dattam ad niyek gatumuga mi algon mennaka irshad debba fen we dulun kiya ka shengeta namaduga me dulun kiya ka irshad debba fen ehvima hitan arwam vi wahake kitimanna Allah subhanahu wa ta'ala hadrata mi misalaka hatarra ko kurame igeta hisabun nimon eggotka ves wahake dulun kiya ka shen nojehe namaduga niyate igeta niga mete namatuga vies hen alukam kara kamamis ada gina alukanta huga nove misalaka mi ane hajjuga hajju umraga oveden mi wahake kiyum mi henno gina alukanta huga nonna ne gotka ves wahake hitan arwalum fude hitan arwalum fude shami tur swalmi gen nukunna iru kiya dua kiyani ge tiriyan nukunna irugato nuni gotin nukunnamunto mihem midannavi radashuga geeteren furatama nukumeveni goti teriya kamun dua kiyanjeheni komba gotek gato aslu me wararangulu suwalate magun mentere waragine bayka olun ara tankol salaka bay ame malege vejji anotagi maradashuga seburi eki buri naga hunnage enage ole flow enage kiyaki detta vejjan nikun gena kiyanjeheni ama e flow ge asu maduratin nikonna hejje not ena dura nikunna mi degot ves ove den gein nikunna iru magi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hades mane miha ko e nikumati e imarata kunna ko e gocha kunna ko detto beera men ko wani maga aslo maga nikunna iru bismillah tawakkaltu allah wala hawla wala quwwata illa billah mihen kiyafi kam magani ena allah subhanahu rakkaterikan e devwana e waram mativeru duwa ehannunto ehma hagiyataki mige degote samu agonu kuragotaki agonu gengule gota undarinna bes degotak kiyade maneke amilla uda imaratu nikume bes anekka mamage me e kujjan daskoddin mattaka hama goddorashen niku magumaccha nikutumu kurin kiyani e degote bes sama masala mihar alunda fa korave gotuga mihar mi maalega nama bodati imarat mi hunne eka rajya terege ebuhre waagi wara bodati mi ane mi geege washagen gothi terega gas haddaden hengos mi wara mi gothi ter wara bodu geege ebuhre ehkam vejji aden algon hitangarani wahake ki hama gain nikume godteren nikume dan kiyam wiye e sawbaki mi ijtihadi masale nge to kandaligen me nge kande durashin nikume to kiyani nuni gain nikume to kiyani ehen kandaligen nge kasenne ehmi ijtihadi masale ke wahake ki misalaka algon balamahinga hama gain nikunneru mi rasul sallallahu alaihi wasallam ge wannairu kiyam wes dua das kodde ba fe buri nge misalaka assalamu alaikum nukiya wada fiya ene akiga mane shaytana ay wannakama hadisun algon men sabit webe hen kam bejja ki hay saba kunto ei ham ge dorum wannairu nonto en be may kiyeni hama egota dorun nikunnairu ake kiyane mi kima algonda hi wani hama me rangalwane hen ei faharuga hama goditerega sekkala jinn shaytan na chule datta em ei salama boge won bodwane ere inget ehmi algonda visnani hama mi geege dorun nikume min kiyam wi ya acha me almen ham bedun tere kam yar goli fam wene assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum hello ade almen ade hama bedun tere ga aden no libe enam salmen goli fa kama mangane assalamu alaikum adi sar madalana ebe fly wa ka dakka leveto ingeto e goli for malumat saaf ko difa kuriya diumuge visnume kombe fly muhammad ingeto muhammad mi almen na ki gama de shehon ebe tibbe ko bato suwala ki ko bato on fila beno flo kama ki shehon de shehon na ki nalbe ko de warto verin dutta එම්ලගේ අලුගොන සුවාලකම් ඔති විශාලකම අලුගොන කී හුරියා පොත්තේක සොන්නනේ අල්ලාහ් ශරීයත හොකොන්න කරා වෙරින්න අදී ඒ වෙරින්න වාගේ වේවා මිහුන්නා ඒ හුරියා මෙන්න කී වාහකේ කී හිමෙනනි එවිහුන්නා එබ්බෑමන්ත මිහෙක් ගොතුග එවිහුන්ගේ අනේ කනක චෙම එවිහුන්නා ඒ ජමාතේ අනේ ගොස් වෝටුලා කේ දුන් ඒ ෂේවන ගබෝ කරා කමෙත්තෝ ආද මොහමද රස්කර අලුමන් හම
ති සවාල් ගේ ජවාබ් ගෙනස්තේ නේද ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅದು ಮೇ ದಮ್ಮೆಗೆ ಸುವಾಲುಗೆ ಹಗೀಗತುಗೆ ಬೋಟ್ಲಮಕ ಅದಿ ಮೇ ಮಿಕಮಕ ಒಕ್ಕಮ ಬೋಟ್ಲಮಗ ಮಸಲೇಕಿ ಅವಣ ಮೇಗೇನೆ ಮೀ ಅವಣ ಮೆಂಗೆ ಮೀ ಎಮಿ ಹೆಗ್ಗೆ ಮೀ ಉನ್ನ ಬೆರಿಮಿಯಕ ರಂಗಳು ಮೀ ಇಖ್ತಿಯಾರ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ನೆಗೆ ಖಿಯಾಲ್ ಹೋದಮುಗೆ ಬೋಟ್ ದತ್ತ ಬಯತೆಂ ಹಿಪ್ಪೆನಿ එහෙම මේක අවුණ මෙන්න මේ ඉස්ලාමී ශරීයතුග අවුණ මෙන් ගබෝ කුරාගතුග මේ දිවි රාජ්‍යකි සත්තන් සත්ත ඉස්ලාමී ගෞමෙ දැන් ඉස්ලාමී ශරීයතුගේ ඉස්ලාමී දෞලතෙක්ගේ වෙරි මිහාරෝ මිතිබි ඛලීෆා නන්නු ඛිලාෆත දුවසරන්නු මේක මේ කොම්ම මිහක්වස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කලා රසූලා කියමන්තරි කාදාකෝ දීනු හුකුම්ත ගබෝ කොගෙන් දීනු ගොන්න එබ්ස් කමක ඉන්කාර නොකරා හිදකෝ අවුණ බලාමෙති ඉස්ලාමී මුස්ලිමුන් වෙරි මිහා දැන් ඒක කොම්මිහගේ සුන්නානේ උනි කන්තත්තක දත්ත රංගල කුරංජේ කන්තත්ත ඒ එඹත මේ දෙකිර තොරවන බය මිහුම් බය මේ නංගව මල්ලම් යහ්කුම් බිමා අන්සලල්ලාහ් ෆෞලායිකුම් කාෆිරුන් माने कि मी अरुण में अल्लाह बावाले हुकुन को काफिरुन एतनोगे इब्न अब्बास फन अरुण में नबुरे मा मोलति अधिकित मा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेखलकट्टका मी दुआ को दे अल्लाहुम्मा फक्हि फि द्दीन व अल्लिम तावील मी तो दुआ को दे इब्न अब्बास फन विदालो मितनोगे बेनति कुफर दे बेकबे कुफर की कुफर इतिकाद के कुफर दून कुफर माने कि एगे सब इंसान दी मिल्लतुन दीन बेरुन वा कुफर तके बोल मैं एगे मिसालक एमीहको मी अल्लाह के फता हुकुन මේ ඔන්න ගොත හුකුම්ත තන්ෆීස් කුරුමකි කුරන් ජෙහෙන අගුණ මෙම්මෙන් වෙස් අදි ගබූ කුරම් වෙස් ජෙහෙන ගොත හුකුම් කුරම් වෙස් ජෙහෙන එකම බුණා වහකේ කි එමිහා බයි හුකුම්ත ෆර්වා කුඩ ෆාකාම එමිහා කි ඒ අනියාවරින්න ෆාසිගුන් ගතරේ බදකෙන් තා එහෙම වෙජ්ජියාම මේක අගුණ මෙන්න වෝටක මේක එමිහුන අගුණ මෙන් එවස් බයිකු බයි හති ෆනී කිනුනේ ඒ බොයි බයියත අගුණ හිෆනි එමිහාකු අගුණ මෙන් ගතරෙන් එම්ම රංගලු මියා හොමට්ටක ඒක තෙරෙන් අගුණ මිසමාරක මේ කියන්නේ කුඩගෙල්ලමුගේ හිෆමට්ටක එහෙම ඒකි මීහා දීනුම් බේරොම්ම අදි මිකමක අගුණ හුරින එකම දත්ත ෂේඛිනත දාරුණ බස්වාහ කරවන්නේ ඒගොත එංගෙත මිහාරු මේ කණ්ඩායලිගෙන් මේ මීහා ඉස්ලාම් දීන මේ වහකකි මේ නමා දුනු කොල්ලා හා හිඳකු මීහා කියවම් වමස් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අංගවාෆේ එහෙනම් නාද එහෙම කියනත්තෝ වහකකි අල්ගොන් මෙගේ තෙරේ මිසාලක වෝට කුරිමත් ලනි තපාතු බේෆුරු එහෙක බෙජ්ජ ඒගේ තෙරෙන් වාහකක අල්ගොන් ෆෙන්න ගොතුන් ඒගේ තෙරෙන් අල්ගොන් මෙන්න එම්මෙ රංගල මිහක වෝට ලුමකි හගීගතු අල්ගොන් මෙන් කුරෙන්ජ හකම ඉංගත එයි කුඩ දෙම්ම එවිදාලු එහෙන් මි ගායිදාතකින් එබහුරි අල්ගොන් මෙන්ගේ ෆිගුහි ගායිදාතකින් එබහුරි ඒගේ තෙරේගේ බොයි කුඩගෙල්ලුමුගේ හිෆාෂ බොඩුගෙල්ලුමක කුඩගෙල්ලුමක ඔයිජේ ඒගේ තෙරෙන් කුඩගෙල්ලුමුග අල්ගොන් හිෆෙන්ජේ ඉංගත එමෙ මිෆදකන්තත්තක අල්ගොන් මෙන්න නුයිස්නේකම වෙජ්ජේ අවර බොඩු මස්සලෙන් ඒ හගීගතු එහෙම වීම අල්ගොන් මෙ වෝට් ලංජ හෙනි එක කුඩගෙල්ලුමුගේ හිෆුමුග ගොත එක බොඩුගෙල්ලුම වෝට්ලුම කිය ගෝහෙ ඉංගත එයි එහෙම එකංකන් මි එංගි වඩාගතීම මි මස්සල හල්ලුවේ දානේ ඉංගත අල්ගොන් නොදකින් ඒ වෝට් ලන්න ජෙහකම එකම ඒකතකස් उम्मीद करना मोहम्मद के सवाल के जवाब मोहम्मद साफ वेज कमाएंगे तो मी हम इतर सवाल का बदन तेरे घर में बराबर नमाज कोफ रोद ए बहिफा एकम गुरुवान नुकिय वन्या रोद कमुदान तो गुरुवान नुखरिय मुकिय वन्या विवागत की ए खराब फागे वीराना वे फोरे अगुण में किया कुरे दमान में नोले के कितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाज साहबनी गुरुवान कियवा मोमिनाया गुरुवान नुकिय मोमिना मिसाल की अगुण में बेंगे में खदुर्ग मिसाल इंगे तो खदुर्ग एगे फोनिरहा देने का वहन हो नेच एकम मी गुरुवां कियवा मी मोमिना के मिसाल की एमीहा के मी अगुण में दिवेह में किया मी नारिंग नियदुर फदेच के दत्त नियदुर फदेच के एगे मीर वस रहावस मीर वसस मीर एहमे मा मी असला की कुरवान बावाले मस्सर मी कुरवान मी महिग्गे तरे अदे कुरवान व सहवन अगुण में क़ियामत दुआ हो अगुण में शफाअत तरिवान एच अगुण में गेने क़ीरत कुरवान की क़ियामत दुआ को रोदया मी कुरवान मी देच की शफाअत तरिवान की वेगन तो कुरवान रोद दन्नवनी अल्लाह हट्टका एनगे अब्दु मी खेवमा बुइमा हुरिहा कंतत्तेन गुरबान कुरी ए अल्लाह ग हग्गुगा अल्लाह वजु हट्टका अमर मी रेगंडु एन कुरवान कियम निधि एनगे निधि नगाला एन वाहकी कुरवान कियम हेद कुरे मट्टका ए देति शफाअत तरिवानकम अनिकम की गिरे तो सुवरुगे के अगुण महंगे मी एम्मे फहु आयत केवे फहु आयत आएगो सुवरुगे दरज तक मी वासिल कोद्देनी अगुण में अडवाहम मशहूर हादिसा है एकीगे दुनिया के नमाज को उलुन बाय
wara rangalun rahmatterin take ekige un wara hewla fa teduwari ulumen awon mentere mi onna ekori kam mihare boy gos gota bestetta ehnen no obba me siratu maghuras ko mundaniko naraka matin kulliyaka eta adawalakum em wette naraka de ek suwaru wadebun ekwarim allah hadratu medani kibe timannemna ko namadu ko roda hifa kanta kurimuna dinu faradu kore kanta kurun belir maagota ki mi hunnaki hagigatuga qur'ana bar farwatri ba emi hunnaki bay kanta ikhlasri kan kudai kanta alu kan ada ko ikhlasri kan neti de malaika be kan allah wahi kurabani ballawat em hituga ki mi iman kamuge darrege me naraka ga badatta kan onnana ka bayenge awun emi qur'anu ge kitaki ha minwaretto wani beliro ege mi emme ayat das ana mi emme surat ya amal kure fa suri den emi hu hore membarakun allah subhanahu wa taala ekwarin ge haggattaka narake me ema kiya moyim kamatto ema argon me suwal kore na harigge matiga maduwegen khatim argon me emile rodama miliben ek khatim kore vedana hitemme mi baaki ki faharegga mi nufarita mi habes khatimet mi anonto rodama hegge khatime kore vedana argon me gene abdullah amir boni as kom meriya ko khatim kurabati kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam kare fa denne maha ko khatim kurabash vedana denne allah rasul yabra qur'an kiyon lobi kurabame denne vi hemejja vihidu honna den damun hafta ek den efa de yabra te kale fa koda kuram beedun tindu hadenne vi yabra abahaka e hewkam utere himene kamne hema aslaki awon men kiredo qur'an baawale masaru kam qur'an ke waraka ekiwe hit rasulullah sallallahu innal quluba la tasdaw kama yasdaw hadid hittaku dabaru jahay daganu khadabar jaafate den asabe mama jila hoko bahege ki e filwala nechki vidalwani tilabatul qur'an dhikrul maut mane qur'an kiyoma maru handan kur em awon me benge miyadu awon men al qur'an ma'dabatullah fata'addabu ma'dabati mane qur'an ke awon adaberi kodde wecce e gota amal kuran jene em mehme awon men me roda veriya asru qur'an no kiyaba ekan qura kam gawani nam khande eligem mi qur'an baawale mi qur'an de mi gadar no de ekan kurevegen dani ene ki hama kharab fa ba mi ene ki enege hituga aslo enege nuru gellifa ba mi allah hituga huriha shifa mi mani allah qurbahi qurba munazzil min alquran ma huwa shifa lil mu'mini mu'min takunna ba shifa ki egota ki nifa go balitaka adi sihi gotum bas huriha gotakum bas mi qur'anaki shifaat hada ruhani gotum na mi sihi gotum bas faida huri mi kame qur'an ki yawma ki ingeta mi khassa ko mi zamanuga mi hodun takum warabada kan faha kurave ingeta mi dad fa algon liwonin e kama be article mi haru mi japan mi hako mi hodu ena fem for the bandagen mi hewe chiki yani fem for the kari hewe chiki mi wagota ki ege molecules ranga hewe badal mi annan ingeta eka nubay chikima nubay badal miyana nikam balla emme kiriti qur'an ki emme heo basful enna allah subhanahu wa ta'ala kalam ful emme allah subhanahu wa ta'ala ki kalam ful fem fodege kari kiyawa kam vejje ki ha bod heo badalen anna algon menge mi den anek kolum wa ke dirasat kun dakka gotun insana gi hashiganuge hadde 1% gina mi hunge e bore dabbe swedane bay mi hunge hadde 1% ki feng emvima algon men qur'an kiyevima ekkala wahake algon menge hashiganuga ewa hadde 1% fena hewa badalu annakam vejje algon menna sihi gotum wes adi mi ruhani gotum wes suriha nafsani gotum wes rangalu badalu annane kam shakke wes ekkamen ya adami Dheeny Suvaalaai Javaabu program adami program ke Ministry of Islamic Affairs me Ramadhaan mahuge hama komme duwa khavir hatargad bag geneste programming ade algomega me program ge beenuma ki tiebe flonge hippol go fede Dheeny ekeke suwal ta jawab genestino enkam algome program me kuriya gendani tiebe flonang algome na baari wadagen suwal kurebena gota ade tiebe flona SMS zariya im suwal phone bene haten nuedden hataren ashen eke mi number tiebe flon hama suwal liwma foge SMS kurebima erad kurebe algome na ham suwal ta libe munda minbar kun tiebe flonge suwal ta jawab de mun gendana ege tur ham tiebe flon algome na guluba algome ge ilmore na wahaka dakka kam olum fido adam beenu follow kam goina me fursatu se boy haten nuedden hataren ashen eke mi number tiebe flonge nanje sama foge SMS kurebe mirad kurebe algome tiebe flona kulana adirat kure ham meedu ke kuriyan hori baata woterege samtiye be flonge suwal tak jawab demu algon gendane algon ummeed kurani mi hatana bes algon na suwal fono be flona algon men ha me de maulumat to galiga olum filon be no folwe kantata olum filage hingajjekam
shami hama itur suwalami belun teriyege suwalami wudu gel nugelle nyam namad ennamadun ane namada wudu hawane to noni komme namadaka wudu kuran jehne to ade wudu nugelle nya mi komme hin wudu kuraka majburan no ehenna me so ahake ki mol ituru kam mol ituru gata ki wahake namada wudu kurun wudu ga waram muhimmu kantattake bahimani gende inget rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahih hadith algon men nege gotuga algon menge kibaga me wa faafataka ichi fo hevigen me hama netigen da kam hage gotu wudu kurumaki rasul sallallahu alaihi wasallam misal jasaf wani wa hakeki algon menge me ane me dormati gon kore gi sifa ngeto korun komme du hako korun eri me algon men ane me fembara kam vejja biskala milen hunnane ashigan nuhunnaneehen kam vejja namada wudu kurumaki sekala kam ki angawan ngeto emi faafata kaichi foyegen da kam emi gina wudu kurun buje miharu algon men mitiba halata balairu covid ge halata balairu covid fiyawa wes war gina balitaka jarasim ta algon men washagen e bole emi onon to wahake ki wudu kurumaki mi sihigotu wes eta faadatake hurikama ka wegen mi dani hada bodu faada honna kam ki emi wudu kurun gina kurun jehni hage gatu ingeto wudu kurun vihas gina kurun jehni enu gellun kam ga wes masalenne komme namadaka wudu kollima barabar ehna mes mi dannawa ichki mi wudu nu gelle kam vejja enak namad sahwane nget shama itur swalami tarawih hutta wudu gelluni alum wudu kofa tarawih ge baaveri vitana errakuel libuni ehem vejja manerrakuai a kurairu kuru surate kiwafa devana rakwe furiham qurani to den tarawis mi kurani hatim nimma gota kama meti bayan kofa me algon minna me farad namaz ve sunna namaz ve me gellunu miya misala ka masbuq anake namaz wudu gelligen diya miha e gellunu baje furiham quran me hama karsh namaz ge misala ka imama ekuga protam takbir bayan wejjiya ena bena bayrun takbir ku ena farhan protam takbirun am egotam mega ena asa baaki ba furiham kofa den enage miswalaki imama ekuge ena nulibuni me tarawihuge me arrako qur'an go baata enage masalan ingeto ehma ena biha wes kurugotaka kuru surata kiyawa libeto mase qur'ane me den ega me mitanu gonna tankola tiga suwaluga arde nana tankolaki misalaka wudu gelligen ena evs mihaka agan nubune as im fardu namadeg ingeto fardu namadeg baaveri bi me mihago me baaveri vejjiyam enage namaduge kurige ba onna baaki errakotta ena kuranje detto gellun rakko fiya ena errakko ena ada kuranje ekam wahaka dakka fiya alun eba jehe derakko kuran muala kandeji adetere ingata muala nukana hinda ko asama baaki errakko furihama kurima gellun rakko furihama kurima nemoni na Allah shawanga hame dini ekiwaki wahakata dakka iru emme gidan aluma hame ebba ke miedugo program ge terege salgome na war gidan namadugo wahake beteke namada gulun huri wahakata ge beteke emme talwe ter hame namadugo wah komisar ke miedu salgome dakka daaname namadugo wahake dakka iru aluma na hame inge mida kamaki namada ki rasul sallallahu alaihi wasallam ge emme fahu wasiya pulta teren e wasiya pul rasul sallallahu alaihi wasallam ge emme fahu ge wasiya pulta teren e wasiyata namada begen diyem aluma na mikamu mi deha koddeni kon kantatake ba al shakke besne mi ekamun dehwani rasul sallallahu alaihi wasallam namada baru eluvi minwar ekibegen to namada ki demme salgon menna mi dekkun wahaka itereges namada behegot dekkun wahaka itereges salgon menna engije namada ki mi rode burves adi ehen wajib takabures ma warugada wajib ek namadu ala miha yaki bainal abdi wa bainal kufri tarku salat ala ya kafir kama demeduga miwani namadu ala fume ehme wara bodu kamegge wahak mi dakkani ingeta nama anek kolon kiyamaddo alage amal hisab kuraweiru emme furatama beleveni namadu furhima wit namadu furhima nuwajjiya enage hen amalta bellew mevesne enage endeveni narake ehme eha nurakka teri kame rasul sallallahu alaihi wasallam ay rauf rahim algon mennattaka warang oga teri ummatattaka oga teri evves kame nuforwa horiha kame algonnattaka bayan kodde bafani ehme ekale fan emme kambodo wada gannawa ekkamaki algon men namada farwa kula vedanati ehme me ekamattaka eha boda barwalu bafai wani Allah Allah nama as-sala hame egota me ane
mi alas kam fula onna wagin hennanto hada hama wara boda baro elu hage ei asle e kama ki ingeta eggota ka vesti ba me namad du kon lashe namad du kon la faden qur'an bes kamennete vidalwa ka halage ingeta kalifana so idaarwe ebuna idaarwe as-salatu was-salamu amma malakat aymanukum da e magon men namaz rak'atri war ehma aslaki kalima denne mi ju'aliyat as-salat qurrat a'yun qurrat al-waqi kalima laluge fi nikam magotu galebu namaz kamboduwa kam dimawjiya sama arihna aki iblati men namaz aram libgannash ehma magon men ni namaduge mativeri kama maakkan egeni as-fardu fas namaz barabar miskit mate mit qur'an mi hakadete islam kam hekibu maseba agon menon to ene hekiba mestene mega mi namadu mi agon mennaki islam denuga mi tambo kam mi kiyani tambe mi kiyani misaw battaka en Allah kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith ro qur'an meti mi islam denuga rasul amri al islam wa umuduha salat wa ziru sanam al jihad fi sabilillah එහෙම දීනුගේ මේ ෆොරතම කුරීගේ මේ ෂහාදක් කිය යපොමෙත ඒක තමකි නමාද ඒක කුරිබෝට්ටකි අල්ලාහ් මොග ජිහාද කුරුම අනෙකුන් කීරිත කුර්ආනුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ වහී කරබුනි යා අයුහල්ලදීන ආමනු ස්තഈනු බිස්සබ්රි වස්සලාත් තියබෑමිහුන් මේ කෙත්තරිකම නමාදුන් එහිතරිකන් හොදාශ එහෙම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කොම්මෙක මෙජ්ජේ වඩාගතස් එහෙම ෆොරතයි කුරබ්බා නමාද තෙදොඩන්නෝ එහෙම වරම් මුහිම්ම කම නමාද shama me namadu ga wa kalu men dakkairu gama alu men hama me gone emme muhim alukam go gotu kalu men namadu hama shay wa fulge samde me ishara korave dinu ge tamuge gotu kalu go me ishara korave namadu nukura mi haka hori waida ki ko bala shay shakkanne namadu nukura mi haki demmega shaykh hasan atifa korave fane mi ha iman kama islam kan demedu faraw kura cheki namadu e mi ummatuge mi huriha ilmari ashabe kalu sa salafus salih vedalwani ashabun dannawani namadu nun ehenge kameti mannam dinu beruwa kama ane waidu bas fulaki awon megene mi Allah subhanahu wa ta'ala mi narakage gayye kone waadiyeka mi namadu nukura mi hun waddawane kama fa khalafa min ba'din khalfun adaa'u as-salat wattaba'u fa sawfa yalqawna ghayya qur'an miyati bayakum hun annane emi hun wahake namadu gastuga alani mitanuge ilmani vidalu eggotaki namada farwadi kula kurwa miesadi يأتي الله سبحانه وتعالى ويل للمصلين كبا الله نماذ قرآن هلاكوت الذين عن صلاتهم ساهون وقت فسكون نماذ قرآن ميهم كبا من ويل دم ويلكي وادية من أركاج وادية كم سببنا ويدوك بس فلوس أنا كم كي كتما نبي صلى الله عليه وسلم ريك وفن فلوجا مسلم كرواية مينغتو إكليفان إضافة بنيكو دملاك تموداعن إكليفان جندي بتناك جندي بي ديرو هذا مي كوريج أسير يبونه ميهكو ಒಟ್ಟ ಮಿಹ ಬಲಾದಿ ಮಾಲ ಬಡು ಸಿಂಗ ಹಿಲೆ ದೆಮ್ಮಿ ಹಿಲ ಆಸವಾಗತಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟಿ ದೆಬ್ಬೋ ದೆಫಳಿಯ ಫಳಿಗೆಂದನಿ ದೆಂ ಹಿಲೆ ಅನೆಕ್ಕ ಎಂಬ್ರಮು ಗೊಸ್ ಆಸ ಅನೆಕ್ಕ ಸೆಗೊತ ಅಜಾಬ್ ಲಿಬಿಲಿ ದೆನ್ನವಿ ಏ ಕೊಂ ದೆಮಿ ಹಕ್ತಿಮಿ ಗೊತ್ತ ಮಿ ಅಜಾಬ್ ಲಿಬೆ ದೆಮಿ ದೆನ್ನವಿ ಕೊಂಬೆ ಕೆಯ್ಯ ವಿದಾಳ್ವಿ ಏಕಕಿ ಏ ಮಾನೆ ಕುರುವಾನ್ ಕಿಯವಾ ಏ ಕುರುವಾನ್ ಹಿದ್ದಸ್ ಕೊಫೆ ಕುರುವಾನ್ ಹಂದಾನ್ ನತ್ತಾಲೆ ಮಿಹ ಅನೆಕಕಿ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗ ಫರ್ವಾಕು ನಿಧಂ ಉನ್ನ ಮಿಹ mide mihunna e waidu adi nidan otum yati ballawa namadu wagutuga maneke agunme bege namadu hagadiru agunme fatis namadu ten ulivenya he helane wasiyate beenu kuran no miheke baje ko enon to ehma miyati agunme baiduga basu namadu wagtu nida fotum wasiha bodu kame kande eligen misalaka namada gowa ehma aslaki mi khiridu qur'anuga mi agunme ngene mi shujal aqra ki harfa kabwalu gas en azaba debba naraka mi kabwalu fin gaburu fittale ben muguriya kunja habbimu gadihena fonwale wen anekkaina maruwege medani koba karu hikkaage mamba mi gotuga enege mu'minuga du'a kandege bade qiyamat du Allah subhanahu wa ta'ala ena ballawa wadiga nuwa rahmatuga ena moonu wata illa naka illa alwe em e mi gotan huri waiduga basfota mi namadu farwa kuda kurami has kana alami adi alami hage favori kam ma bod ega shama namadu ga dakkar namadu ga war gina kantattake kulevige wa wahaka mi dakkar holi tarani tarbawi gotunna suluki gotun namadu ge muhim wa kantattaki ko baba haqiqatuga namadu bargina algon men tarbawi filawal tunge balibe ngeto ei algon men namadun eba daswe wahake ki algon men ge wagutu mi reewumuge kantatta bes misalaka demme vidalu gota miga
mi algon mengi haya mi heda kurani algon mengi haya mi hayataki mi wagutu ingeto mi wagutuge terega algon men mi ule ulumuga algon menna ekala wagutu mi manage no kuravijjiya no to hake ki rawanu levijjiya waragina kantatta algon menna dimawa ehmi ma wagutu rewmuga namaduge fas namaduge warabadu rolling ove misalaka mi wagutu ekala mi fardu fas namada rakkatere noa mi haya mi wagutu ki ekala reganuga nidagote hengoswa ki wal bar jahannam soydane mi enunto nidaf ekam fardu fas namada rakkatere mi wa mi haya non nane ngeto eg sababon ene wahake ki fati hote duwevi anek kolum wahake ki gina iru ene ekala ene wagutu salama ene masahe kolum wagutu libigendan ehmi ekhala waragina kandatta mege tere anek kolum masakatu horefe sama ekka gadiye ira namad ham war reach tartibun enege kantatta reif honnani ehmi ei war muhim filawal adi ege iturum starboy kitame filawal take mege bohor misalaka wahake ki algon men ebbe kon ebbe ka me gos me baddaluma eka koneke gi halu ehuma anek kolum wahake ki rangalu basta ene bunumuge fursat wahake Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrata kuttam behunna wagutaki ene ge hitabes warar hissafwe abadves wahake ki mi taqwa veri kamuge matiga hureve wagut ehmi mata Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba fi inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar hama kashawar namadaki ay fahish amaltaka munkaratakum miha durukurakum mi tarbawi kantatta hagigatuga ege himene jam itur swal ben tere swal ka jidan miyaduga hutubaga wis israf nukuram warabboda barweli swalaki kaveni haflataka bawa fa baki ukadatan waragginanga bafene eki hawarege no ba kamettoy kandeeligen ei shaytanage ekwaringotu datto sibakofa mihar magate aslaki israfuge mane ki bunani beenum wabura ituru datto e tabzir kurum tabziraki innal muwaddina kanu ikhwan shayatin Allah wahi kurabba tabziraki kandeeligen ena e mi faafekkan inge mane ki kandeeligen e ekan kuraka mi hage sabun Allah ga ba mi bitanu go chedene e shaytanage amawtarege mi wani misa battaka ehme agunmen kaaveni haflaaka visadi roda villan kamugavies adi komme kamegga evves kamegga agunmenge mi hituga amelek kamugavies buna bahuga kamugavies adi maanavi gotum ves adi maaddi gotum ves evves gote israf kurumaki ei Allah subhanahu bodu faafenge anek Allah subhanahu lobina inna Allah la yuhibbul musrifin namiyati wa qulu washrabu la tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin etanu Allah subhanahu wa ta'ala lobbe dikan agun emmese beenum detta ehma Allah lobenu gannawa kamaki ehma miga awon menge kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam israf kurumuge ehori mimu ekalefan vedalwi agun men Allah medevva rahmid kaataketi kaati angayemla suwa kolwet mies begon suwa kurevene e agun menge kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaane libigen erreko awahar phone le pechana madhafe kaniku wadagen abu ayyub ansarige wadagen nevi irukol abu kurfa umar fa wadagen nevi de eges kaane chen ekam kuda bakare ekatila mehman daradage masko nangawafa kit rasulullah den nevi migo biswa kore den kene summa latus alunna yawmaizin aninai mane tiyabam den tiyabam mi kol Allah devve niumatte komme niumata ka deswa kore em aslaki e ka taketi mi ar miaduge khutbage se bayan ko faden awon men ehem mi ka ka du kon korani adi fagirakas no deni dahiveti kamuge ekkala me tanuge me dahiveti kamun non ekala bal me invite ko be kore waragena be kaavani haflataka kore adadan nodiye misala bay me hon golafa kom awon men jalsana confirm me kore annana tono to misala ene godin reserve kor mattaka egota me munnani ene kaachis me reserve kof ehem awon menge dawat demi hage sebo zimma nodiya miha misalaka enat mikamuga enetaka tanu kaachi enage lagen kan hakkani dannanje ehem ena nodiyo makiyes ena ikan anganje ehem ta kitro so ida doitu walima wa ke faajib mane hadis wati walima kaaveni walima ka mane ki emi ha duwa koddinu mattaka e ijaba deshe e ka munkarat eknulenya mitanuga agun megen ena gos ena mi kodde kamaki enetaka hadiya gendi nuniya nudebe halata ehem nudevenya bodam wa gula timan nete deve kan nudevenya sena misalaka munkara otas inmeni dalwani ei miga atimage mi hekkamuga wani nama e gulun gaham kurumattaka enaya hadiya fonwala noda kaaveni duwa agun mikia barakallahu mi barakallahu lak wa baraka alayhi wa ja'ma bainakuma fi khair mi du'a ina kodde mi je detto
egota duwa kolla desh ehma mika defaratuge sebo ihmale mihunase ekale mihun mikakkani aslo mihun kande israf kurun beenwa kuno ekamaku ekale dawat de mihunu diye den dawon me andaza ko fata mi imsalaka me demi kakka hataru mi kebe ngeto komme nuje agon me ma baawar kakka mi ketem ginen adi ramadan ma wakin khasa ko agon me sufrata mi furalani miru kaiche ramadan mas baimun hama deka himmat saraki ivani den kaiche duha ko nufennani henne ehnen ramadan mas roda tibe wagutuga insana edene waragine ekam roda ville wagota kiyama ene ya hamakke mi ketem ginen miru echekkan mi beenu mi kanu keben bay fa ramadan ma mi hun sifakure itangara akiriga hakurulaagem skaafana me ekam kinato kaani kitamara kanwanan toy ma ene allah e mado etikole ena hadamvi ekamako ege mado edikolo deti mi honna baaveri kogge memmena fudene ebaru membar mi galon dannawani mi ane bay be flonna igodanu gannawe mi dawwat libunima mi hazir rumaki ei wajibe kambes gina be flonna igodanu gannawa hengalon heyoni ngeto ei wajibe hagegatu ngeto mi walima gi dawata diumaki wajibe hemima danjene nodewe ka fada uzra dima ji angam wes jehene dem shah izdin widalu got den anikolon mi ge israf ge ba israf wedana kamattaka wes wahake ki rewun take rawan jehen henun tawani ukanula misalaka faqirun nan wata gattimage mi hunna bahalwe ka halgot ka wes kan rewidanan ehmi ukalum mi masle ki ukalim israf ke wani wa hama barabdo gohenge aron program nimada gje fatima made be friends bayar wadaga mama algomenge be unternatia forko de mal matata cover bodo shukr dan yata ade dini suwala jawab ge mieduge program ge sam algomen tie be flong suwal tak hama jawab erwe to mi maseke kure tie be flong algomen na phone wafa wa suwal takuge jawab algomen hama dini ilmen ge faratun algomen genesting algomen ummid mi kurani tie be flong saaf koravam beenu fulu vikantata algomen na tie be flong saaf ko devijje kama ade irad kurebi amadama ves hama hatar gadi bag algomen dini suwala jawab ge a program ge genestena algomen na miedu jawab no devi huri suwal to ge jawab ta irad kurebi amadama ge program ge algomen genestena adalum ummeedu korani algomen ham kurmes bi faha kolli fadan tiebe flon ti fonu maswal ta jawab algomen na furihame genesteve kama olum filon beenu fulwa kantatan olum filwa deve kama anam takrar ko midanna he evis kame saf nuwa kam gowani nam evis kame olum ara kam gowani nam tiebe flon ham iturang ham swal fonu bawa irad kur algomen ham takrar ko mes tiebe flon ge swal taka jawab genestena ade mieduge program belleviti ves emme ha bedun terina war boda shukur danwa maadumag program ayke badal kolum go mieduge program algomen nimala bakkelana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh